Ngithi ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya ulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo emidlalweni ke weBetway Premiership ke Golden Arrows versus Kaizer Chiefs njengamanje ke bafethu ke iscore 1-1 ke igoli ke le Golden Arrows okuyilona ke igoli ke impela ke elingenile okokuqala elishawu yena ke umduduzi esibiya ke nanti ke igoli ke uyazibonela then ke igoli ke le Kaizer Chiefs akuphilanga isikhathi ke singakanani iGolden Arrows ke igolile waqhamuka ke uYusuf Martin impela ke nalo ke walibhakuzisa enethini ke ngalondela 1 iGolden Arrows 1 ke iKaizer Chiefs ke umdlalo ke mnandi kakhulu kubonakala engathi ke amagoli asazongena ke ubuthaphu kuwona ke lo mdlalo. Make sure ukuthi uyayilike ivideo uyasubscribe kwi-channel mina nawe ngizohlezi ngikhona nje igame yozophela ngiyolonga ukuvezela ke nje ama goals clip kuwona ke lo mdlalo, so make sure ukuthi uyayilike ivideo uyasubscribe kwi-channel. Kwamanje ivideo yethu kasibambe la nisale kahle.